사바이디 소울입니다. 오늘은 라오스어 기초문장 31번에서 45번까지의 문장을 공부하겠습니다. 1번부터 30번 문장은 이전 동영상을 참고하세요.31ทางนี้ไปจำสิ้นแม่นบ่ทางนี้ไปจำสิ้นแม่นบ่ 이 길 잠실 가지요? 이 길 잠실 가지요? 32จะไปไสจะไปไส 어디 갈 거예요? 어디 갈 거예요? 33จะพบไผจะพบไผ 누구 만날 거예요? 누구 만날 거예요? 34ไปบ่อนนั้นไกลปานใดไปบ่อนนั้นไกลปานใด 거기 가는데 얼마나 멀어요? 거기 가는데 얼마나 멀어요? 35บ่ไกลปานใดบ่ไกลปานใด 별로 멀지 않아요. 별로 멀지 않아요. 36มาฮอดแล้วจะลงอยู่ไสมาฮอดแล้วจะลงอยู่ไส 도착했어요. 어디서 내릴 거예요? 도착했어요. 어디서 내릴 거예요? 37จอดอยู่นี่แหละจอดอยู่นี่แหละ 여기 세워주세요. 여기 세워주세요. 38ค่อยอยากขึ้นรถเมล์ไปจำสิ้นขึ้นได้อยู่ไสค่อยอยากขึ้นรถเมล์ไปจำสิ้นขึ้นได้อยู่ไส 저는 잠실 가는 버스를 타고 싶어요. 어디서 탈 수 있어요? 저는 잠실 가는 버스를 타고 싶어요. 어디서 탈 수 있어요? 39จากบ่อนนี้ไปไกลบ่จากบ่อนนี้ไปไกลบ่ 여기서 멀어요? 여기서 멀어요? 40ถ้ารถบ่ติดใช้เวลาประมาณ10นาทีถ้ารถบ่ติดใช้เวลาประมาณ10นาที 차가 안 밀리면 10분 정도 걸려요. 차가 안 밀리면 10분 정도 걸려요. 41ลาวขึ้นรถเมล์ไปเฮือนแล้วลาวขึ้นรถเมล์ไปเฮือนแล้ว 그는 버스를 타고 집에 갔어요. 그는 버스를 타고 집에 갔어요. 42ค่อยจะไปอยู่นั่นด้วยเรือบินค่อยจะไปอยู่นั่นด้วยเรือบิน 나는 비행기로 거기 갈 거예요. 나는 비행기로 거기 갈 거예요. 43ในเวียงจันทน์รถติดหลายในเวียงจันทน์รถติดหลาย 비엔티아는 차가 많이 붐벼요. 비엔티아는 차가 많이 붐벼요. 44ค่อยไปใส่บ่ได้พอตอนนี้รถติดหลายค่อยไปใส่บ่ได้พอตอนนี้รถติดหลาย 지금 차가 많이 붐벼서 저는 아무 데도 못 가요. 지금 차가 많이 붐벼서 저는 아무 데도 못 가요. 45ช่วยเอิ้นแท็กซี่ให้ค่อยแดช่วยเอิ้นแท็กซี่ให้ค่อยแด 택시 좀 불러주세요. 택시 좀 불러주세요.